大家平安，聊聊vai tu chua ka teman-teman, nama katina na sulivat. Saka tu chua ka teman-teman na orita supui na kai no cemas imazai tua pitiru atigami a tevril imazai tua dira sulatan imazai tua tapuru katu sepat kayang patu tapuru katu waro kayang. 彼得后书3章14节到18节。Pai manasika sinikilivaka markako vetir. Tutsua kila lava-lavamun tua zoa adau. Ki pas itu angata i te ayau ta cemas. Sano ki cingki anekano sika popual. Tuano kinai kacawan. Sano ki lengua kijaro te maju. Au asinika tsua-tsua yanga kila lava-lava no ta marai-rai. Mavanata sika mapas ilingan. Ayau akinemenem. Aichu namaya tua sini papuvaru no cemas tua ta sini kilivak ata vite kati pauro sa vincika nanga sematigami tanumon. Namaya uta tua zwa sini vicik ni maju pitua tigami anga penolat. Izwa sini vicik pataramavan naichu. Azwa itwa vincikan ni maju tigami. Izwa za marka pazanga-zanga rata kelangan kai. Au azwa marka inika povarung katwa azwa inika na minse ga varung cau-cau. Paterengan dumukung pasa bidi tua patarvan namaya tua dinukungan nyamaju kinemnem tua i tuljuma sisiu au pai siararapanga nyamaju tua sipasa uripan. Timuna ko sinikilivak na kemelangamu na kemasi taisanga setua pataraichu. Ulamuna na kipaporinga wangata. Mananganu pasakauravan muna pasatua sikauravan noza inika semumavan tua nangwangwa akakuda na cau-cau. Sa romlaki yanga sakamaya anu varong na kikakezeng. Ulama nazwa napakisumali pas ili katuano kinlangan tuata marereng ata kakiilingan ati Yesu Kristo. Ano sipatudutudur ula napurigu timadu kemasi tutsu pate mamiring amen. Ajo kaino cemas sinvichiki mazaitwa 彼得后书的3章14节到18节。Tutsua kadam-daman asini papo tarvan tanuten 避免荒谬的言论那样，避免荒谬的言论，在所有荒谬言论中，危害最大的还是对救恩的扭曲。尤其台湾的基督徒毕竟生长在民间宗教的环境中，甚至不少教会的领袖过去成长于民间宗教，后来信主受洗，凭着一般热心就献身为主所用。但是在对基督信仰没有透彻认识的情况下，就被期待要解经、讲道、解答信仰问题，难免将过去所接收的民间宗教观念套用在教会的信仰教导中，甚至有其他宗教错误引用圣经中的词汇，硬是要穿凿附会，解释成其他宗教的教义。不明就里的基督徒若只看到熟悉的圣经词汇，就以为这些教义是基督信仰，实在是大错特错了。我们要避免荒谬的言论那样。如果我们想要很了解
我们如果要很熟悉、很认识的圣经，我们一定要好好的来研读，好好的来把从多么呢？是你多罗呢这么单律点那么大桩，我们一直看、一直了解、一直认识的时候，就要看呢什么，cara pakalangin tintua sinan maya就可以，我们不能只单靠remanda saja断章取义，所以会有很多就pina kakuda kai ini kana malungwa sakala tinana kipapori ngau no remanda dati ale kamawana kasijuan to nakuyan ale kana kasijuan to malukuya aichuata si Evan aichuata si Patsunan sa remela aichuata saruan kana papupisu tanuti 避免荒谬的言论，是面对错个点么样们，萨个都错个点么样们，那如家听们的命。我曾经听过哪些荒谬的言论，还是我以为讲坛上讲的都一定是正确的？这个我们必须要好好的思考，来默想。以西南的玛雅，在你的心里基苏那呢penadianga tua zaman sini aivo还是以若在所疑问，我们要来好好的来默想，以们的命。Sata inuri kipa parang tua cema caki samula pasun tua kai nua cema saya kena popisu tanuten sakaka inuri。亲爱的主，帮助我能够分辨荒谬的言论，让我常常走在正确的信仰上。奉主的名祈祷，阿门。Mali tu soka jam-jaman. Sulan dikiki te chota sinumpu lakwa pasamara-maro tanutin. Nakuya masizwa tatari nada. 然后ini katinana lemungwa ini katinana remaloi ta zamana sini pasamarao 我们就认为对，或者是我们认为就错，所以很多时候还是从自己对小家给你的乱，爱小家比那出那多开诺之嘛，我们要不断的研读上帝的话，上帝自然而然就会对我们说话。哎呀，跟那巴斯马劳，拉金那suliva，都小家给你davan，拉姆那suliva，带跟那巴斯马劳，大家平安。